वर्षांगु सकाल्य दियो बुंगदया येले नव जुगुदु दे दस चौलागा पारुखुनु बुंगदया नव लगन खेले याइगु परम्परा दु बुंगदे नव आइतबाजुको खासा विधिपूर्वक तबाले दुगु देगल द्यत खते बिचाका लगन खेले यंका नव यागु ख नवाई लागि द्यय ख्वा पश्चिम पाकेश्वरका सादुरु ग्य साखतियात थिथिर तीर्थ हगु जले लक्षणा द्ययत लुगु ख नव यागु लागि द्यय न्यास लिकया वय कलसे तैगु चलन्दुसा न्यास लिका तुंका तिनी द्ययत नव यागु ख बुंगदया तबैको वैशाख 15 गते रथे बिचाका 18 गते निसे रथशाला जात्रा न्याट्यंगुदु अथेर तंगले चाकुवा द्ययन नव जुगुदु बुंगदया तथे चाकुवा द्ययन चौलागा पारुखुनु नव याइगु परम्परा दु